Jingialang ka Regional Party Alliance RPA mentaka sengi ka khadway trik unok pra bakan top ya ka UDP ban HSPDP klasim ya lai tili kirai ban ya dai ka jingwan rung ki breu na bar khamtam na ka jing penlong ain ka sarkar BJP ya ka Citizenship Amendment Bill lani ka CAB unong elam ka UDP ba polling do habakran shikilat pathai kubor ulai thu ba kini kirai kilong ban tenru yu ulat ka jela ban penstat ban soino ya ka Ordinance Meghalaya Resident Safety and Security Act arjar khan riu kawai pat karai kalong ban pelaj purai ke jela Meghalaya naka ting am jong ka Citizenship Amendment Bill namar baga jing pelaj tangi ki jaka baha baka 6 schedule kambiang setia bat kawai pat karai kalong ban dawana ka sarkar pedeng lingba ka sarkar jela ban pentre kam dak in line permit ha ka jela ulai thu baga kanhun kinong ilam jong ki party ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance bayalam ka NPP kinlej lasai kasngi se Delhi ban yakendu yu menteri kampo yengari u Mrssa ban aida ka ILP ya ka Meghalaya Jingialang jong ka RDA Regional Democratic Alliance jong ka atli political party UDP ba HSPDP but kadai ru hagajinga sno but kini kam ba pressing issues kam ke bedai but Citizenship Amendment Bill but paper issues paling bat kata Kyntur issues kebedai bat ke MRSSA bat kemuju ke ILP dia hal sedang di lainkan kalau ke bentar jom di regional party akan take up iki issues ki babun kebedai bat kini ki mat ki bahmat jom jela bat di lapan kemau ba atasnya arhajar Qatar haka Jingialang chairman ku deputy CM haka doktor ba bendu M lanong dep ban recommend ya ke implementation ya ke ILP limba kani ke committee ke ba chair do ba bendu M lanong bat ke ba don rengkat di officers jong sarkar bat kemenjuk ki kenhun NGOs papiar di haka damsyan niru kamadin jong kata hajar khat nriu haba kaladon ka GK alor ka ILP tadi ka kenhun ke jongi hak dokopor RDA ke bangidon haka liang persyak ni la move ya ka adjournment motion kita menga Bapak Peter Khan yang ada adjournment motion kemudian pada adjourn pensange ya ke yang dorbar hadu bang indaikan swa ya kemat kepada part implementation ya ke ILP di Jingialang mendak sengi kala syim kiabha ya ki concerns ya ke jing smoling a ya ke jing small chirkai jing small kotla jong nong shong kajing so shifting kajing ide bat kani ka egi immediate aftermath egi panja ki consequence ya kajing pass ya kani ka CEB kum kabel dabaro atli ki yen jong ka parliament ka ka stand ka jingkran ka jong chief minister nang nam laban ong nama from UI ya kata statement ka jong Henry kapor kaba nidan haka opposition haka senam arjar khatnriu mangi nila rush shakabel jongka house ban pensanya ya kajingnya jongka dorbar untuk sengi nak benda-benda ke ILP haka jingiron dekat dongi kemne langut nangta James sama wadil secretary juga parliamentary party jongi kapor baru badai ruu leader jongka NPP. Iya bentah khmat deh. Ini faktor jugong jong kul bok social ILP kan mak menega ya ka jela. Ke Kongres naduk ke pasdan kala juyen hiban persyak ya ka ILP. But pinkan mau ba kadai ka juk ke government ke ba labu la institute ya kani ke committee high level committee bayalam sembut menteri rambak ba bendu ranong pat kata ke juk ke committee ke la ai ke report in favor ban kershan ya jindawa ILP
andai pitip kejayu kam jempoi shanu nomor kan ni ke jimpersak ke jongki ya kai kunun jongi kum ki regional parties kan Vietnam semran ya chief minister dan ya kedua lasai ke sini ya union home minister nak tentang pan bu kato kan kimat pak joki keberingkong golong ba damshen kat kumba resolution bala adopt da ka KHADC the house aka kat kan November ngila ketu ya ka government of India ban pelat ya 6 scheduled areas pat kumju ya ke state Meghalaya borok away na ke purview jong ke CEB ke Jingialang government ka sini ako ikaliang kala acknowledge ya ke jing pelat no ya ki areas ke badai 6 scheduled areas anda ka juk popor kala banjur ya ke jing don kam ban extend ya ke exemption hak state ki borok away kabaan ni larai ba ngin pintu jeruk ba ka sarkar India kan shimla ke jong benda kan penko ngo yau governor nak benda ban ai ka asen ke bekloy ya kan ka ordinance ka Mrssa nak benda banyo ban implement hak state of Meghalaya kabalai lap i-resolve la ikut ru pan ikran buat home ministry nak benda implementation ya ke ILP kata state of Meghalaya ya ke ba hadirin jong kene ke introduction hak sin ke baar ya ke bill Lok Sabha yang ber introduce Mrssa senang kerja kan riu hak ini ke kenti la extend ya ke provisions ya kene ke Eastern Bengal Frontiers Act 1873 Shaka Jala Manipur Batu Shaka District of Dimapur Nagaland dia kabamut ba kini ki jing ai jemut di resolution ki jongi ken pentikana ba hakawai kaliang ka state ke jongi kan long secure kan long ka balasngan na kan ke jing ma jong ka jing la bandrung jong kini kijat penriu kita lakukan kita ke religious minorities kita rum nak kiri ba marjan hadirin jong kecing pas ke CEB buat agak juga puas banang pen scam ya ke defense mechanism ke protection ya ke jelar jami ikirit pak juga lingba kani ordinance but agak juga puas ke application ya ke ILP ini ba exemption kadang long be lada take into account ba kendai punya persen juga kendau ke siap Meghalaya ada lupa ke schedule area government ke besar satan lai persen ba kini ki lai persen ni semua ba penting kena ba implementation ke exemption kan long full proof mana ailat ba kan don ke jing persang pen don kam ba lai ni ka an te kemot hapan cover ya state ba Pemohon kejungi kalau wajib pas dengan kesi itu, nak kalian jauh presiden jauh parti kejungi, bagi nongelam nak kalian ke ADE, kilat sedar gila syai, berkat appointment syai, bagi home minister, ban persoalan, bah kumki pat bak dengan state negara, impat hun, ya nikah, ya jik pas dengan CEB, sebab exam, tang ya ki schedule area ke state kejungi, bagi jik kuai ke dia belong. 100% gemuk di state berapa baik. Pada hari ini kecing dia kendu, saat itu kecing kau nak yang jom ke RDA, kecing dia begini. Pada hari itu aku tu kumbala orang bakpon tan, bah persno ke sokar India, bakal ada kapor itu kan, Mrssa implement ya kan, ILP apa ke state kejungi kumbala apa Manipur. Pasal sini kita.